Postoje naravno one male stvari koje svakako trebaš imati prije nego što registruješ svoj biznis. Predlažem ti da ovo napraviš prije registracije biznisa, a ti vidi šta najbolje iz svoje perspektive, odnosno šta ima najviše smisla. Domena. Najbolje ako možeš naći .com domenu. Ako ne, onda gledaj da pronađeš neku domenu sa imenom tvog startupa. Možeš kupiti i .ba domenu, ali ona generalno malo skuplja. Ako ime tvog startupa, na primjer, moj startup, onda traži takvu domenu. Ako takva domena nije slobodna, razmisli o promjeni imena biznisa u neko ime za koje ćeš naći slobodnu domenu. E-mail adresa. Napravi sebi e-mail adresu sa ekstenzijom domene koju si kupila. Tako, na primjer, u mom slučaju to moglo biti zoran@mojstartup.com. Nemoj u službenoj komunikaciji koristiti Gmail, Hotmail i sl. Domena nije skupa. .com će te koštati nekih, na primjer, 20 maraka godišnje, a obzirom da će tvoji klijenti samo na osnovu tvoje vizit kartice i tebe steći prvi utisak u startupu, važno je da tvoja e-mail adresa odražava ozbiljnost firme. Logo. Bilo bi dobro da imaš logo. Njega besplatno možeš generisati na nekoj od free logo stranicama, kao na primjer designevo.com ili logomaker.com. Možeš ga izrezati sa stranice prije nego platiš, a onda kad ti biznis krene, svakako se vrati pa finaliziraj logo i popratne detalje za nekih 20 do 40 maraka jednokratno. Ako si Impact inkubatoru, naši mentori će ti pomoći i sa ovim. Web stranica. Naravno, moraš imati web stranicu. Na njoj za početak mogu biti samo najosnovniji podaci i planovi, ali je moraš imati. Najbolje da je probaš sam napraviti koristeći neki besplatni ili jeftini cool template. Probaj ovo nekako napraviti da te ne košta ništa. Snađi se nekako. Možda te neko od prijatelja može to uraditi besplatno. Na internetu imaš baš puno opcija, ako baš nema prijatelja. Broj mobitela. Moraš imati mobitel, tako da o tom nema potrebe dalje da pričam. Vizit kartica. Važno je da sebi napraviš vizitke sa svim ovim podacima o kojim smo malo prije pričali. Ne treba to biti ništa luksuzno. Samo je bitno da imaš vizitke i da ih obavezno ostaviš svakom svom potencijalnom klijentu ili partneru.